Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Саламатсыздар, универсал гейжин каттуу болчулары. Бүгүн биз Өзгөн мол базарынан аттардын алды сатты басым түзмөкчүбүз. 2019 28 октябрь жаштык кылып катышсак, видеонун башынан эле кечирим сурайм. Лайк, подписка база суранам, анда эмесе кеттик. Мол 5 расы атты 80 миң сом дейт, 65 миң сом баа болду, бербей атат эс. Улагы бар дейт. Теке улак деди. Топок улакка катышкан эмес деди. Мол 2 атты 150 миң сом дейт. 98 миң сом баа болду, бербей койду да дейс. Улагы үйүрү бардыгы бар деди. Мол пыштыны 120 миң сом дейт, 80 миң сомго бербей койдум деп атат. Жаллабатын кылым деди. Kunam bu. Ulaştı pıştı. Tıkat kaldı. Ол 4 асы аты 150 миң сом дейт. Улагы бардыгы бар дедеси. 80 миң сом баа болду, бербей койдук деп атат. 150 миң сомдон кеми бар деди. Туяктарынан беребиз. Мол пыштыны 80 миң сом дейт, 66 миң сом баа болду, бербей койдум деп атат. Мол пышты 90 миң сом алыныптыр. Базардын алып чыгып жатат. Мол 5 асыят 90 миң сом алыныптыр. Мол 2 асыятты 100 миң сом дейт, 80 миң сом баа болду, бербей койдум деп атат дейт. Улагы жок экен. Айыры үрөсү жакшы болот деди. Мол 2 асыятты 120 миң сом дейт, 81 миң сом баа болду, бербей атат. Улагыда үйүрү дагы экөө тең бар деди. Koşkan yürüyüşten var. Ne oldu? Bir elasın. Мол 2 асыят 60 миң сомго сатылыптыр. Улак жок экен. Эле 1000ден алыптыр муну. Мол 2 асыятты 150 миң сом дейт, базар сүрөй элек дедеси. Улагы үйүрү экөө тең бар экен. Азыр минип көрүп атышат элер. Алганы кызыккандар. Жаңы асыятты 150 миң сом дейт, базар сүрөй элек дедеси. Россиядан алып келдик деди, улагы жок. Пародасы акыл текен экен. Ол 3 асыятты 300 миң сом дейт, 205 миң сом баа болду, бербей койдум деп атат. Улагы айыры бары бар деди. Ол бийиктигин көрүп атасыңар өзүндө эле. Номерин сурайм, номерин берсе экран астына жазып коем, керек болсо чаласыздар. Артынан бери көрсөтөйүн. Базарда эң кымбат аттардын бири экен. Ол жаңасы 120 миң сом дейт. 100ге чейин сурады, бербей койдук дейт. 100дөн өтсө берем дедиз. Altın murgat.
Yerden motor görüp koy. İşte koydu şöyle, koydu. Evet. Ол 3 аса yatdı 80 bin som deydi. 65 bin som bağı oldu. Bir koyduk da oda. Rабочий yatdı dedesi. Moğol 3 asa yatdı 150 bin som deydi. Bazar 100 bin som bağı oldu. Bir koyduk da oda. Moğol жаңа сыяты 100 мың сом дейді, 100 мың сом деді есі. Кемі бар деді, базар сөйлек деп отады. Moğol 4 сыятты 150 мың сом дейді. Базар сөйлек жаңа эле келдим деді. Улағы бар деді есі. Moğol ulan alındır 65 bin son. 65 bin son alındır az bazarın altı çıkıp etip atadı. Sulu dağın eken. Moğol keltata 120 bin son deydi. Rusya'da gelin paroda dedi. Bazar söylelik de otu desi. Ama olsun 150 bin som dedi. Eko bir kora Rusya'dan geldi eko ting. Numarını sorayım. Bir de ekran aslında jaza gelsem gerek olsa çalasızlar. Eko ting şey eken. O keltataydı 55 bin som değil. Bazar 47 bin suraptır. Bir koyduk dedesi. Eş minilek dedi. Minige yürütülöt dedi. Moğol 3 asa yat 80 bin som alınıptır. Oyma baksa eken, bundan keyin 200 soma kötörünge. Bulağı var eken, belgisinden var eken. Moğol ek keltataydı. Moğol kızılını 38 bin som değil. 36 bin soma bir koyduk dedi. Erke eken bursu. Moğol karası urgaç eken bursu 48 bin som eken. Bunun 45 bin som bağı oldu bir koyduk da oda. Ego bir koru eken. Moğol pıştın 50 bin som deydi. 45 bin som bağı oldu bir koyduk da oda desi. Yesi minilgen deydi. Moğol canındağısında 50 bin som deydi. Bu dili 50 bin som eken. 48 bin somga bağı oldu bir koyduk deydi. Bu dili minilgen eken. Çoğura eken, uzunura eken daha. Moğol жаңасıydı 55 bin som deydi. 50 bin som bağı oldu bir koyduk deydi. Moğol 3'e bir kor eken.
aytdı buna kapının Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон унуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жака киргенден кийин Adix Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi Элсом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2